Kuki News in Bezosi na bon chaven lem na hi vin geita hi zongle igam sungova thilso ho aban banin update hin bol kit nu hitin tuni April 14 2026 ahita in tuni a thilso ho bangchu ivet na hi le Manipur gam sunga thilso ho hi amita ti lawa zong hi a news jing zong hi ta san thei umbi ise lawa hi in Izi chun het thiem na divin tuni a thilso ho bangchu het chit thei na divin hin hil chi no hitin mi khen khat nin tuni a Meitei gam sunga gari a tin ho bangchu ivet na hi la Kuki CHATEN ahung lut nin chi tha ding a hi ti a save hoilang hlang ham koi mi ham a hi lo la koi kho ho ham ti ho chan ge hi lungdon na lien ta hi umin chule e ho Kuki CHATEN chen gam sung hi Christine gam sung hi zong le Christine gam sung to kito lova thil tam pi zong a hlunge ti ho hi mu a hi in tu le tu a zong hi Meitei ho hin a gam sung wa chapang ni ki tha na chung changa hi na sata ki phin na nei vin hi chi pan sat na ne ya hi tu le tu a hi Bishnupur district sunga zong hi na sata ki phin na chi zom jing ti zong hi mo a hi in hi ji a chu ama in planning chom khat asim kit no vin hi ta chu center force ho na a hi state force Meitei government koiding a hi ti to gon ho zong he navy ti zong hi mo a hi in alang khana Kuki Inpi in hi chi proposer ki bol pa hi ka pompo ve hi chi hi thei ponte center force so ngaya ding a hi ti a zong hi thupo na ana boli ti ho zong hi mo a hi in tu hin I thu so ho detail de vin hin seu hitin Meitei te hi ga veleu chun ama ho in thil khat to gon ane yuwa thil khat a bol wa hi le a hlun to ka hi a bol loi chu ama sa jong chu new side sei ta vin kokomi ho lam kaina a hi mi pi ho an ti luvin na sata ki phin na na bol vi ti jong chu ina sei o hi in chole hi chi ki phin na chunga hi kinga loading a hi itiam khana justice amu to ka wa hi kokomin kilam kain tin mi pin ki phin na hi tanglo hela ki chi pi ding koi ham hi chiwa chapang ni that hi akimat do to ka ki phin na hi chi zom jing ding a hi ti a chong chu ama ho hin NIA investigation bol ho hi pressure na sata a bol a hi in hi chi chung chona chu tu le tu a chong hi NIA a chi hla pi jing a hi in a hin la Meitei ho hin tup le doi chom khat anei wa hin hi chi chapang ni ki tha na chunga jong hi narrative khat hung kit khat thu so confirm chat wang chu a hi pon hi jong le nga het thei diu chu a hi le hi chi hi lak nga ki thum a hi in alak nga a thum teu chun a pi lo phat nu wa chu hi chi to panga chu attack a bol wa hi ti a hi in hi chi chu lak nga a ki thum thei ai le chun Meitei ho hin Meitei thing noi on demand a bol wa demand a bol pau chu a pi lo ji wa in chu target aga bol wa hi a hin lai ho Kuki CHATEN hi chi ga ki kap ding hi tale hi chi in hel jong chu ki target lo mai the ai na a hi to bang ho hi I het hen thei na diwa iga se wa hi ama ho chun hi chi te chu langa demand a bol ji wa a pi lo le hi chi api lo ji wa so in chu target a ki bol a hi ti hi chi ho zong hi a hi ni ji chun thilwang hi chi approve chat a hi in hi chi hi a hi mong e ti wang hi a pon narrative chom hi gin chat na thu sei hi tampi jing a hi ti zong hi mo a hi kin na hi tu ni a e ho Kuki CHATEN hi ga vekit lew han tu ni a jong chu Kuki Inpin Manipur Meitei hon proposer a bol pau center force la do a hi lawai le hi chi center force ho na ho a hi Meitei a kithi zinga hi le Meitei state force ho ni koi pi event a hi proposer a bol hi ni chi Kuki Inpin a Deilou na chu ipg am tile tu a hi Kuki gam sunga Meitei police hong henlang le Meitei hon anop no ma vai a hin hop god diu cho hi chi to bang a hi ja chu Kuki Inpin anadau dal a hi in e ho nam sunga organization
atha ipu pau hi eho hin na tong lova organization na leader hi na ding dein a hi organization ipu zi wa hi mi koiman hichi organization phu ha sa ki salo hi na tunia organization khat ipu a hi le hichi organization chun ipi tup le doi anei ham ipi ato ding ham hichi chu ato lova hi le a organization chu a umzi lo hi ti pa hechi no hitin I organization dungzuya ito ding dolo hi tong leo hen tunia koi machan organization ki form nom lo mai thei chu a hi wang e ho chu organization khat ki phu a I in ki kal ha hi zong le paper khat na thu idei ei ma lungela phan ti ki so do a hita chu lekha iga thie do a internet ho a social media ho ai thie do le organization khat chun na ato to banga kilo cho hi chi to bang organization ICMG wa hi inam sung chalo inam sunga organization tha ping hi chu na tu ni a bang chu Kuki army ikitiwa Kuki chate dinga nam sipai khat kipu wa hile na igam inama dinga chu center force hi hen state force hi hen igam inam sugen thei chu ka kap ding hi ti ki kap jing hen lang apan ding dol a hi na ding dol ta chu ding theile tunia koi machan hi cho chu I bol nom lo mai the wa hi organization tha ki phu lo mai the he a hin la hi che homala chu eima phat chom na ding jing bo wa organization I phu wa eima leader deina a achunga ga to do ding thanop mana organization I phu ji wa hi Kuki chate sunga organization tamta I macha hilo I macha to do zong lo a bol do zong lo a to ding dol tong lova organization ki phu jing na hi chi ho ji a hi ti pa chu het theina dewa thuma kai to banganeu cha tu ni I topic pau chu iga se wa hi in tu hin a saw langin ga sei kit leo hen Manipur gamsung Bishnupur jong hi chi chapang ni kitha na chunga hi nasata mi pi hon ke phinna na bolvin tunia jong chu gari khat jong an hal hawi ti ahin gari hi thum ahung hlain chi thum hol a chu ni chu an kham tanovin ahin la khat chu na jamang mane ti ahi in chi gari an kham ho thum ho chu Meitei ho lung thim phat lo dan hi ama ho mama ahivin ahin la hi chizong chu Kuki chate eingo okit no ahin Kuki zawre na Kuki a zawe hi chiwa hi tha de wa hi ti a chu peng za wa social media chu peng za wa hin ahin la koimi chet a hi wang chu tu chan ge ya chu approve chet wang chu ahung ki sei nai po in hi zong le hi chi gari a hung lai ho chun thal a ki choi win thal tam pi a povi ti hi ahin kei lungge la hi ichen khom piu me long hole Meitei ki gop ho loi avet sa nan FNCC na food hills a FNCC ti a organization ta ong ke form ho loi hi che ho loi hin churchan pulang target theina dinga to gon ane ham ti zo hi lungel jing a hi tai na ji chu hi chiwa chu Kuki chate hi le tu chan ge a hi new sung thang ding Kuki macha hi zat a thi tai ti hi hung ki sei di zo hi lo hi chu hi za chu tu ai thip chana le ki nu wa ai wa nga chu na sata ki phin na hi chi la jing a hi chi ki phin na a bol na wa hi center force on an tingovin center force to ki no to na hi tear gas a hi in thalla hi in hi ta cho na ki no to vin mai ki hal na ho jong tampi ano min a hi le mi som legit lang a ki tong kha in protester hoi mi som legit lang a ki tong kha in tu le tu a jong hi ki phin na hi chi a asun azana hi ki phin na hi achi hla zom zingi ti jong hi mu a hin hi chi chapang ni ki tha na chung nga hi tu ni a chu hi chi ki phin na ahung ma sangja ma chu in Manipur gamsunga Congress party ho hungu chu Congress party ho ti chu Indian ti a kimin vo ho Congress se hilova Congress support ho loi hi hung khom wa ni ta chu athil so namun bom hung ki kap namun hi agavil ha wa ama ho hin ahin pat nois age vil ha wa hi chi to banga hung ki pan hi chlaya ko na ki kap ti hi
phateta ahin vet nova hi chi zowa chu mega chandra kitipa lam kaina ahi agavet nova hi chiwa chu press statement ahin bol zowa mi pin ki phinna ahin neiwa hi chito banga ki to kha na zat hung uma chule kokomi hon mi pi ho hi ana to sot ki nova tu ni chan gea Meitei hon alang samu protesti hen ahi lawai le darna ato naw hi hen ipi hi zong le tu ni chan ge ya Meitei hon alang sap jingu chu iphiam tele kuki tum na hat kani ti a alang sap pau hi tu ni chan ge in anga di powe tu ni a zong hi chi chapang ni ki tha na chunga hi kuki cha te pongo a ngo wa ngeta chu kuki cha ten a tha mo hi ti a hi narrative hi a he yu wa ita chu pan ala zinguwa kuki cha te abona tha chimit ding gam sunga hung lut ho chen nel ding ti a hi to gon na sata neijing na la hi veti pa hi I het theine dewa I ga phon hi in ni chito banga mi pi ki phin na asan jing na lai ji in internet ho jong hi tu a hi district nga sunga hi nini ading in avelin atip chon ki tawi ti a hi na zani ma sa chu nini adinga anatip chon no hin sunday ni a chu tu ai chi nini anatep pi chu hungling a hi tai na hin la tu ni a jong chu mi pi ki phin na hi tanglo hela achi jingna lai je a chu internet ho hi nini adingin tep chon anen hi ki tai ti chu iga phon do thewa hi aban le tu hin Kuki Inpi in reject a bol na chung chang ga velo hen Kuki Inpi te hin Kuki Inpi hin hi chi reject a bol na lo pen hi ipgm tela tu le tu a Meitei ki phin ho hin BSF ho ahi in ahi lawai le CRPF ho ahi in hi chi buffer zone a ki goal ho zo se la do ding state force ho koi ding buffer zone hi su mang ding ti hi zo to gon hi chi pha na chu Kuki Inpi in hi ta chu hi chi to bang proposer ki ball Manipur government in proposer a ball pa hi reject a ball in ke ho Kuki cha te area a Meitei police ho koi thei po vin te hi chi na koi wa hi le gam sunga chamna ta sanga hi chi sanga boina ung sang ding a hi in hi chi chun hi chi to banga state force ho center force ho la do state force koi ding na ti wa hi le Kuki cha te a dingin Kuki CHATEN kathum pau hi ni piwin hi chi chu a hi le kaphal de wa hi a khoti lawai le center force ki la do a state force ki koi ding ki ti pa hi hi chi hin community khat la khat ki ka a ki chamna a ta sanga boina a hin su pung be ding zo a hi ti a hi Kuki Inpi hin hi chi proposer anaki bol pa chu reject ana bol a hi ti a hi in Kuki Inpi ke a hi po in Kuki Women Union thangting block hon zong press release a hin bol ven ama hon ana seina wa zong chu hi chi to bang ma chu ana sei wa hin ke ho thangting block hon zong nasata a tu le tu a center force la do a state force in a hin khielding kiti hi ke hon kadei pove hi ji chun hi chi P Gelmol kiti zong hi Kawai subdivision a hi in hi chi Chuchanpur district sung a hi in ke ho gam sunga Meitei police ho nahin koi wa hi le gam sunga peace ta sanga Kuki CHATE adinga kicha na hung sang ding Kuki CHATE dinga safe hung hita loading gam community te ni ki ka Meitei le Kuki community ki ka a hi boina hichi sanga sangzo hung ding tu a normalcy a pe na hichi to bang Manipur government in to gon anei pa hi ke ho dinga gen thei ha sa na hung hi ding aban le community te ni ki ka ajong chamna lungmon na a ta sangin boina hung sangzo ding a hin hi ji chun Ministry of Home Affairs agang theilam pe na state government proposer thilbol to gon ho hi agang theilam pe na hin vechin hen ti a jong hi tepna anabol ki novi ti chu mo hi chi bana jong chu tule tu a hi Kuki History and Identity Protection Committee hon jong no entry for Meitei in Kuki ancestor land
without separate administration ti jong hi ahin so ki noven ama hon a sei be na wa hi a hi le hi chi Meitei hon tu le tu a hi Kuki chate gam sunga hung lut thelo dewa hi azi chu Kuki le Meitei kiti buffer zone ki siam pa hi chi za bol ding a hi in Meitei le Kuki ki hen na a hi in hi chi hi Meitei in Kuki gam ahin chot lut thelo ding a hi ti a hin e ho hin igel wa hi le 2023 hung ki boy wa patna hi buffer zone hung ki siam da na hi igel lo hi cho e hi chi hi lo wa hi chi hi British khang la ya patna Meitei le Kuki ki hen na hi ana jing sai chu tu le tu a jong hi valeu chun Indian constitution a jong khwa na sai chu Kuki area a chu Meitei in gam cho thelo ding hi chi Kuki chate hi ST status in protectable a hi la Meitei gam sung chu Kuki chaten gam ki cho theu I chen jong I chen theu hi chi to bangdan cho na hi cho a hi wanga tu lai e ho Kuki chate hin 2023 a Meitei ho to hung ki boy ji wa hi buffer zone hung ki sima hi chi buffer zone chu Meitei ten a poi ati zong le e ho Kuki chaten kita asan kit cho na hi chi hi a hi poi kana mete ho a hi the ai le Kuki le Meitei kiti hi a tribe hi chi akas jing a jong hi ki banglo ama ho SC a hi win e ho ST hi win hi ji chun ST le SC ki ka ki hen na chu jing sa hi hi chi pa chu tu ni a hi e hon I kai wa hi chi pa chu tu ni a hi event bit no hin Meitei ho hin hi chi chu hi lo ding in district hi su le na ama ho gam hi ki a Kuki chate gam sung jong la be ding ti hi to gon amazing wa hin hi ji chun tu ni a Kuki history identity protection committee hon ain sei naw jong hi pateta simovin lang hi leo chun Kuki chaten boundary history identity kinei sa hi hi ji chun hi chi buffer zone hi za bol ta a ding a hi chi Kuki chate ancestor land le cultural hi chi ho political right ho athunei na ho ke ho culture ho nang hon sumang thei po winati ke hon jong hi chi ho hi compromise ka bol thei lo di hi hi ji chun wai khim chan sing hi hen a hi lo le Kuki gam sunga Meitei mimal hi jong le koima hunglut thei lo ding a hi aji chu Kuki chaten ka to pha naw area hi Churchanpur Phelzol Chandil Tengnopal Kangpo Pi district hi chi ho zo se hi ke ho Kuki chate gam sung a hi in Kuki chaten separate state a hi lawal union territory kamu to ka wa hi chi buffer zone hi phateta maintain ki bolding phateta ki guard jingding Kuki chaten phateta ki veng jingding aki dam lai si a ka hi nawle ka gam sung veng bitinga Kuki chate pangjing ding ka hi vi hat jinga kito ta pangjing ding ka hi vi ti hi tunia Kuki history and identity protection committee ho a kona thuso hong ke bol hi in hi chi chu ti ta lova Tengnopal district langa ki LOIKHOMNA Kuki chief association hi in Molnoi Area Welfare Council a hi in aban le Hill Tribal Council more a hi in Kuki Student Organization Kuki Women Human Right ho a hi win hi chu ho si ki LOIKHOMNA tu ni a jong chu press statement khat a hin bol win ama hon jong a sei na wa hi tu a Kuki History and Identity Protection Committee ho sei to bang nga chu ama hon jong tu ni a hi chi to bang thu so cho a bol wa ni chi wa hi sign ho jong a bol so ke wa hi in hi chi a sign ho wa hi in ita chu ama hon jong kinop to na dung zuya tu le tu a wai khem chan Meitei CM pa jong hin tup anei cho Tengnopal district sunga lut ding aban le Churchanpur langjong lut ding ti a hi to gon anei chu hi chi chung changa VV Eastern Zone hon jong thu so na bol saw a hi tain tu ni a hi VV Eastern Zone ho keu hi lova Kuki chate sunga ki LOIKHOMNA CSO leader lenda ta ga het thei dinga lom ho si Tengnopal district sunga
ki LOIKHOMNA wa ki KHOMNA khat anane wa hi chu to banga hi press statement a hin bol hi in Meitei ten peace na ti win chen khom ding na ti jing win a hin la tu ni chan ge ya Meitei hon ki zot na ane wa slogan asap teng wala Kuki tum na hat kani Kuki tum na hat si ti ho hi chi chu Kuki abona tha chimit ding a hi Kuki cha te su mang ding a hi ti hlang sap na ane win hi ta chu a phat chenga hi chi to banga Kuki vet dana lungel nei jing ho chun iti I chen khom deu ham hi ji chun tu le tu a Kuki le Meitei community ki ka a chen khom ki ti hi no more possible ti so chen khom ki ti hi a hi thei mong a hi ta poi hi ji chun atuma chena Kuki chate zo Kuki zo chate dinga hi separate administration declare ni bol pi vinlang atuma ki vai po vinkatin hi chi zo ting la chun neighborhood tabanga in sa in hlang tabanga cheng khomoi te chi chu a hi lawa hi la tu chan ge ya Meitei ho slogan sabdan lungel ngai to dan abona Kuki vet dan le Kuki tha chimit na dinga to gon anei pau tu ni chan ge ya anganai povin hizi chun Kuki CHATEN separate administration ti lawa hi kei ho ki huidam na ding la kei ho hindo thaina ding om ta poi hizi chun Tengnopal district a CSO leader hon tu a hi buffer zone kiti hi maintain phateta a ki bolding hi chi hi Meitei amimal hi hen a CM hi zongle koiman hi chi Meitei CHATEN buffer zone ki CM hi ahin khokal lo de wa hi ti a jong hi press statement ana sove ti chu iga het thei device se wa in chule Kuki Women Union General Headquarter in Jong Condemnation lekha ahin bolin hi chi thu hi koin atha ham a hi lo le ipiji a to sit a to ham ti ho hi kihenai lo a hi in ahin la tunia Kuki Women Union General Headquarter in Condemnation ahin bolna asai chu a hi le Christian chate khat hi win mi stress nu tinei hling baite ki thana chunga hi chito bang to go nei ho hi oimona thimon na satain akichanin chule government langa kona law and enforcement hi chi chungchanga angai to ho ti ding ha ai chi mopo na nei ho hin agang theilam pe na achung thu hi ahin khol do wa ama achan ding lom god na pi ding a hi ti a chong hi Kuki Women Union General Headquarter hon jong thu phon ahin bolvin hi chi to bang Christine gamsunga dei lota alhun ho hi kei hon phamo ka sawin tu nung tu wan teng jong le hi chi to bang bol ta lo dingin kana me te ho ka hin ti movie ti jong chu ana phone tha vi ti a hi in aban le VWA a hi in YVA a hi in Meitei Women Association Meitei Young Meitei Association ama hon jong thiemo channa ti a hi demna ahin bolvin condemnation a hi in hichiwa ama hon jong aseina wa chu a hi le pi tinei hling baite kumsom thum le ko ama hi dei lo ta hi chito bang achunga ahlun hi kei hon jong demna sang pen ka piwi hi chi chun hi chito bang thilso ho hi igam sunga hlungdinga lom lo ta a hin la hi chito bang thil kilom lo ta dei lo ta thil so chunga hi akisai pi hon agang thei pe na achung thu hi atanova hi chito bang thil dei lo ta bol ho hi god na sang pen pi dinga jong chil na ka hin bol lovi tip na ka hin nei vi ti hi ain phong ven hi chito bang ma chu Young Meitei Association hon jong hi chiwa hi ase wa hi in that som le thum April 2026 ni a lungsit na nei lo hila lungsit na bei hila nasata anaki eng bola hi chito banga imi isa dei lo ta dei lo bola anaki bola
heta nakitha na chunga hi kei ho Young YP Association hon jong dem na sang ta kahin bol lovin hi chiwa mopo hon agang theilam pena avet suyuwa koi to bang hi chi to bang thil bol ho hi gotna api di win jong tepna kahin bol lovi ti jong chu YVA a hi in VWA a hi in hi chu a ko na jong tepna ahin bol lovi ti chu a hi in niau cha ga sei be lo hen hi chi chung cha nga hi ka vet na hi le tu lai hi hoi lai district hi zong le mi a thi a ti po le hin alang khana hi vai phe oi kana ma sale le win hi chi hi phamo ki sale zing in ei phamo sa lo ji zong a hi pon a hin la ipil theu anga I ka ti no me nei kana mi te ho ei gam sung hi hen gam dang hi zong le hen I na chi wa hi pil thei ta I hosa diu gen theina ha sat na chu koi hama to lo ding na hi zong le pathina iking up mu wa hi chi to bang thil phalo ho I bol da teng ole I gam sungo wa dei lo ta ho I hlung lo ding a hi ti hi ka sei do no men hi aban le United Kuki Council UKC tunai cha hong ki phu chu a hi in ama hon jong thu so ahin bol vin hi chiwa ama hon a sei naw hi a hi le mass resignation ko tu in anapi na chung cha nga chu ko tu he nga nge na le til khona thu thot ti a hi in hi china ama hon a seu chu hi le gamin ama dinga hi koi ham gen thei ha sa ana to lo ki to so ke hi a hin la hi china chunga hi UKC a hi in WKZIC a hi in ke hon zong na gen thei tho naw nampi na po na pau hi ke hon zong ka hin po na PV ti hi a hin sevin chi Meitei gal in ei sunguwa ko tu hung ki sim do ama ho panla na zala hi Sadar Hills kam sung ti lehen kampo pi district hi anaki hui do a hin la tu a hi ama hon zong a dei bang wa ya hop thei lo wa ama ho dei banga na ato thailo phat no wa chu aning lang khan asu boy a jing ji a chu ama hon jong ananga wa hi in hi chi mass resignation api na chung wa hi UKC in jong til khona le hi chewa hi ko tu hi nga nge na a hin bolo a hi in hi chi chu neo khat UKC a ko na thu phon iga vet theu hin tin in a sim so ke diu jong ka ta sanin chule tu hin Kuki Inpi cycle gam ka ya ko na thu phon hung ke bol khat ga vekil lo hen hi chi hi zani ma sa a hin bolo a hi ta in hi zong le iga a het thei diu win ga sei phong kit no hitin tingpi bung le lep len ki ka lampi ki hong ta ding ti a hi in athu makaya chu hi chiwa ama hon a sei be na wa cho hi le masang zep ma mi pi che le wa le security line ki su zep lo zi a tingpi bung le tingpi bunga patna lep len ki ka lampi ana ki kha chu akilado in jing ni ho ti chu tu ni ho 14 April 2026 Tuesday apat mi pi angaya banga iman thei kit u ai tai chule security force ho to ki ho na dung zui in jingka lang pung gate apat ni hla lang punga chan ge ROP ding a hi tai hi chi phat sung hi ikivet to wa chile wa le ibol di win mi pi he sa na le tip na ahin kinei ti hi Kuki Inpi cycle gam kaya kona he sa na hung ke bol a hi in tu le tu a hi I chen khom piu tangkhul ho jong hi alung thimu phalo a hi in hi ji chun inam lam kai ho en pan a hin la wa I nielo chalo thei hi po win lampi ilam hla na ho hi man te ding khana hi hung ji a hi je in ho iza nam khat gen thei ha sat na ho jong hi lam kai hon a het pi a hi in izi chun security hon ROP a to diu hi chi chu jingka lang pung ge na pa na ni hla lang pung
nga chan ge hi to diu a hi in a hi thei le kana mi te ho ROP sunga hi lam hlau tin ROP ahung ki chai tai ti ting le vai ge le jong leo hen lampi zo da leo hen ei ho dinga dam theina hi dinga hi ti chu I het theine diwa neo cha iga sei be ken wa hi in hi chi chan chu tu ni Kuki News mang cha a gamsung thil so ho aban bana het thiem na diwa in phon do ho hi chi chan chu in tin tu ni Kuki News sin ve a hin ngai lo zo si na chung chi win ka ki pa in na bon cha wen pathen in phat theina bo jing taw hen